Hello guys, welcome back to my channel once again. Aji tu moi koti jaise goli tu tethi hostel edu tade pajan buribul diase edu pajan ke log guribo ina ahi ase to dethola hostel tu gina ase moi bi ek bar bi banai to dethola hostel apnan ke bi lob dekhai dibo aro glass room khan aro dahan la khuma jaga aro dahan la jugana kitchen edu sob dekha dibola ase IB viewers apnan sob manu skip na win video to side thake bi ami ekta bra serial bra apnan ke dekhai dibo dei tithola hostel gina ase aro glass room khan gina ase magi moda khan glass room gina ase edu lob dekhai dibo aro moi bi jai jawla ase de to ida dekhai dibola ase side thake bi dei edu to le solar ase de radi din yade rai edagan la land jaji gole bi edu la solar bra hi edu classroom de office de gole bi yadi edu khon brai cholai ase de sabe aro mota khan la daily chaka du yade guribo aro common school common do na ase aro bacha khan edu khon ase de magandu edu room edisti jai go edu as toilet do aro common la chaka edu na ase machine line ase aro classroom edu hondo yade mota khan khumabol de ase edu chaka de na sabi tagan la saman ina khumabol de ase de pajan edu kana ase hat helibina sabona nelba go henu aro edu kana ase de cho aro edu sal do class 5 tak thaki ase aro next year de gina hobo edu janibo aji to ami aina bungche lop edu hostel la vlog kurina tega di ase edu do class A la room ase de sabi bench bi man phal konba sadi khan kifide chawul na bra khan kifide chaise gole tu khor bhara lagibo aro dang la fee na monthly aro dang la khalwa tu paisa bra na bungcha ho jaye ado warning asal de du apnan bi aina edu la hostel de buri dile do phalo bo goina edu bi jani diase sabi pachan khushi babule man sabina Droban Khan bi naga likhina ase sob yade sob likhina ase sabi de dan la chuka patsat kan yade bra banai ni khila ase sabi ina ase morning sam ina yade bra banai ni khila ase de kok men ahibo oro palba bui de aro glass la common edu na ase pajan khila la jaga pe chi phala ase sathi na aibi apnan bi visit guribe aro school pajan edu na ase class keman ase apni 4 aro 3 aro apni nelba 1 aro apni class 4 na palba buri de cho pawadu jaise olebe aro khorai na aibo ne class la gombon boli khilibo gole bi do ase aro ne edu yade push up khan aro nole ki sob ase de aine burubul dibi
sabi just dia tu hostel charin jaise dia tu get lock kuri bol dia se chalo hina ase sabi ta la get pi pon guje dia tu just kon shina mo dia tu just aro idu ki fibra aibo ro jadam ahadam dia rugi fale aibo hina ase chalo sai thaki be moi aro jaina mohan la sampur chakade ekta stone line ase idu stone line thaka du boila mohan la for father tam de idu sandam la nam olai dia du idu chaka ro olai si kwas sandam madal la chaka idu stone ekta line thaka na idu lop dekhai dibo aro apne on viewers kemon bra sai ase sai thaki bide moi jaina idu dekhai dibo las de abo viewers आगे दे अपना के कोई ध्यान निस्ना एले मोय बोइला फोफादर ला दाम दे संदम ट्राइब कोदु कोटिब्रा नाम दो लाई दिशे मादिशे इदु चका पुंचे ना से व्यवसाय भी अपना भी इदु ला चका अरो इदु स्टोन एक दा लाई जादु किना लाई से इदु अपना के दिखाई दिबो और किना गरिना यादे मीटिंग गरिना इदु मोला संदम ट्राइब तो ओलाई दिशे इदु तो अपना के लोप शेयर कर दिबो तो सभी इदु ला स्टोन दोले बोइला आमी एके दे गोन्सना मोहनला फोफादर ला दाम दे इदु चका दे बोइला दोले गाड़ी फाल नाय कार रास्ता फाल नाय पानी नाय और इलेक्ट्रिक नाय हिदु दम दे हिदु चका दो एकता ब्लेस पेची फाल होला जगह एकता से क्वास ओइला ब्राइना ग्राउंड नेशनल मादी दो ले बेची प्लान था गया से क्वास तो मोहनला संदम ट्राइब दे काउंसिल चेयरमैन और जीबी बोमिन नाय होला हिदु दम दे पोस्टे दे आलुप तांगुर लीडरशिप खान इनी इडिया हेड जीबी खान निशना इडिया चेयरमैन खान निशना मोहन संदम ट्राइब दोले यादे दाखन मीटिंग पोइसे क्वास इदु चकाब्रा एदा जेसीबी ब्रा खुंदिने थाका हेदु चक्का ही पोइने दाखन इदु ला कम्बन दे बोइना यादे ब्रा आमन संदम ट्राइब दे अलप डांगर मानुखन एदा तो सब मानु मुरिखिने भी थाकिबो और कोनबा थाकिले भी बिछि पुरा होइने थाकिबो हेदुखन ब्रा यादे मीटिंग दाखन बोइना आमी तो की ट्राइब मादिबो नाम दु ना गदम दे यादे दाखन मीटिंग बोइना एक जून यादे संभोरे एदे हेड जीबी निसना हो ताइब्रा उठिना हा आमी खन ओले संतम एना मादिबो कोइना तादे संदम दो सब आहा मनु सब आ चलो इदु फालासे कोइने मेजॉरिटी होइसे क्वास इदु दिन ब्रा लोइना अच्छी तक आमी खन ला संदम ट्राइब दोले आमी खन संदम कोइने ओलादु इदु आसे अदे वारनी व्यूअर्स यादे नाम दुकुन कोन आसे यादे अपने हन भी सभी अपने हन भी पूरी भी कोरा के संदम तुबाशी लोंगती मतम हिलाशी ब्लोंग ती सब लिखिना से आरो सिमी मानु भी थाकिसे और इदु मानु पिया देवी पोचरी इदन सब लिखिना से और इदु स्टोन इदु दोले श्री सी के बिली संतम
MLA taibra itu la stone dole dedicate kura la itu likhina ase age debi dekha nisna na eta tu pichi phalas sabe stone do na ase itu jaga de boina amtam olai dia tu itu ase aji tu alak egu nai itu la jaga ekta aro age de gwansna de thio itu compound dekhai dise aro edia ami sambur bunje na itu dena khodum kuri jabo tu gwansna itu tu kon la jaga de ase gule tu na jani khine thaga manu itu Sampuri village Lomtra area na tade ase itu Lomtra area Sampuri village heritage village itu pawala poste itu jaga de line ase koina viewers lo di itu jani bulte ase de to thik ase ida jaise aro alag la update de ro dikhai dibo itu bra be jae Sampuru te thiobra tarik ina olaina ena ka jae jae edia Sampur bungsi de dal church studios edia Sampur bungsi na jae stay Sampur ina ase Sampur la views tu na stay hello guys aji ni be de man tak thakibo aru next video log be de